Murega ndoitu atiriri motivation letter kai irituhite atia niki kiratuma motivation letter yage kwandikika andu aingi maranjuria atiriri Betty motivation letter eno ndiandika ni ndiakiandika na ndirahota motivation letter na andu aingi marenda ni manikindikire motivation letter na kono hote guikara thi ndimwandikie motivation letter na motivation letter ti kindu mundu ungi angikwandikira tondu motivation letter yuga we no wendete ki niki utendete niki ungihota niki utangihota na kaundu gaka ni kararituhira andu muno kwandika motivation letter to ni ndirona motivation letter ti composition ya 2 pages tondu nginya kwi andu maranyandikia na githungu motivation letter na motivation letter ya githungu riu akira mundu rakuhe wira we ndungihota kijerumani motivation letter ri ni interview nuona okay onoko ni mureka Skype interview area yani andu aya mategemeire ni motivation letter tondu motivation letter ri ona magiku Skype gali no mende kumenya more about you through kanyamu wandikite gaku ka composition gaku reke ndigete ga composition na ka motivation letter ri ona inyu mukiandikaga we wathie kwihoya wira ri endu andikaga CV ni ciaku ni wandikaga njitagwo ng'ania nyumite kuki ukaheana karugano kanini gaku koguo ri motivation letter ti kindu kingi ni kiu mwandikaga mugithi gwetha wira ni kiu mwandika mugithi gwetha cukuru mugithi gwetha university colleges kiu nikio gitagwo motivation letter na motivation letter guku Germany niyo important gukira indo ciothe ona mundu ndamwiri ogwo mwandikaga nie ndi university material nie ndi college material nie ndi ki mu Germany maundu mau ndamwiri guku andu aingi ni aria matathiete ma university ma master ma diploma ma degree andu aingi ni acio ni undu wake thisi cia iguru ni ciendete muno kuya mundu kuringana na uria hana no gwitu twikaga atia mwana urenda atwike ruya uri mufosi athome nginya atwike ruya na nikio na rimwe ni guka mawira makaga tondu mwana ucio aretha kuringana nae ago yake ria kana kiwa haria akinyite ndarenda guthi kurimia na umite kiria na akoretwo agika thiete university arona wira wa kurimita ari undu munene muno mundu ateagite mbia icio na niguo mukariganirwa ati gukwa Germany meka ona no ukore mundu wathiete university agacoka haria thi fiu akanjia wira ona wa kuruga akanjia twira wira utangienda ona urigagwo ngai uno we wathomire riu thi ici ciana iguru ciikaga atiriri training ni makothi magamahe hinya muno ati wina kothi ona utathiete college utathiete university utekite atia ni ukuona wira na nikio maiga makambuni maingi muno na makambuni thirikari cia guku ni cimoyaga iguru muno tariu tatara kihinda giki gia corona ri andu marateithagio matingienda wira wa kumumuke tauganie ni nie njigite ka wira gakwa na niho ngiaga sukari na mutu makauga tutingienda ugwe fiu makauga 80% ya mbia iria tauga ureha uthukuma 10,000 mweri makauga 8,000 ni turi kuheaga o matikaigwa ati ni wakua ni wagwa na ti mbia goka gucokerio ni mbia cigitwo hau the same na andu a kurima arimi aguku masapota marimaga kwa yani kimugunda kinene mokaga ringi ni tuge ni kwagia riua na arimi matina hota kugetha kiria kigethekaga moka makauga ni murakurari na riua na mutina getha kindu ici mbia cia arimi magathi makarumirwo hau makerwo niguo rucio rungiri mutikauge mutina handa ati tondu ni mwaheire na gwitu gutire tundu tu ni wahea uthie wikare ukue ni ng'aragu kana umenye plan B ni iriku gutire mundu ukuririkanaga ngai na gutirari na buda reke
to support arimi asa guku niguo gukoragwo andu ni masupportagwo kuringana na uria we wikaga riu motivation letter yandikagwo ati nie ndi Bethi ri arikiti form 4 rauma form 4 ri reke njuge riu aria mareka ati maratha mawira ma volunteer social work thaici makauga atiri ni ndariki form 4 ri ndanjiri guikara na cucu witu ngamurora kana ndanjirie guikara na mwana witu uria wi handicapped na kuma hindi yo ni ndageire na undu wa kuoya andu handicapped na undu wa mwega na thutha wa kuigua Germany uria manyitaga andu handicapped ri njiguania mamanyita na undu mwega ni recognizeaga ni mathomithagio kuringana na uhoti wao matigagwo nyumba ta gwitu yani uretha tundu twega na tundu tura motivate uyu kai koguo niguo andu mekagwo kuria turikireke tumuoni the other side of andu handicapped ni magirirwo kuoyo na njira njega riu ugathi ukiugaga nie kuma ndi munini ni ndakaga volunteer ona ndathia Sunday school tugathi kuhe ciana cia street irio tundu turia riri tukonainie na kurio urenda wira oko ni kwa handicapped ukauga tundu turia ta tu volunteer na urenda guka guku na ku volunteer koguo ri ni wagirirwo gukorwo na experience ya ku volunteer ni positive ni kindu kiega muno mundu uri urakwandika akimenya ngai no yu ne na experience ya guteithania tondu ungikiremwo guteithani kwanyu uthie thingi ugateithania atia ni kaundu karitu koguo ri andu ni mamenye hena guteithania na kumaga mucie ko volunteer na kiria motivation letter ura motivate uri urakuhe wira gukuhe wira ukimuonagia uria uruta wira na ihenya uri uthoma tundu na ihenya oko ndwendete gu socialize na andu kamwira otene nuona akamenya we tiwe ndiretha oko ni socializeaga na andu kuga ni nyendete muno guikara andu-ini na nikio ndiyugite na kiria na kwaya group ya kanitha itu kana itura ritu tuyanite young people tukanyitana tuteithanagia yani kaundu kega karia kakonainie na wira uyu na karia karatuma riri mundu uyu amenye ati ngai u tutiroka kumuoni maundu meru maria aroka gukora guku ni maundu onete na mwathie website cia kuria muretha wira ri ni maramwira ithuĩ twikaga ona riu koguo ri ni urarora ukona haha kambuni ino niyo ndirenda koguo uretha wira correspondaga ni gugwika ati ukiringithanagia na kuria uretha wira na uria we ohana na kiria we nakio koguo motivation letter ni kindu gia gu motivate mundu akuhe wira o toria ta wiyoe we niwe media gwaku ri ta tu ni media urenda kwandika gwaku ungienda muiritu uhana na atia muiritu urarora ciana muiritu mutheru muiritu urathambia urarora twana na homework muiritu uraruta ciana mitugo yani riu muiritu uyu agiuka kwenda kuruta wira waku gwaku arauga nie no nyende ndute wira kwanyu tondu ndi muiritu mutheru muiritu uroraga ciana muiritu uroraga uteithagia ciana homework muiritu ufundithagia ciana kiria mitugo tuindo tatu iyo niyo motivation letter oko mundu ena kiuria ni athi oria hau comment-ini na ni ngukorwo ngicokia ciuria kuringana na uria mundu angikorwo no kiu nikio kiuria kinene ki email yakwa na ni kio ndatinda ngiona andu makinja ndeithi kwandika motivation letter mundu no nemo kwandikira andu aingi motivation letter no njira eno ya gukuoni uria yandikagwo ri no iguteithie mutikigia na muthenya mwega.